The question says that PAN PBR tangent segment drawn from an external point P to a circle with center O. Okay, the question mentioned about the circle. Let us draw a circle. Okay, here we draw a circle with center O. PA and PB are tangent from where? External point. Let us take external point. External to the outside. Point to P di hit so. Circle khala mean center O hin tangent ni o mi so. Chapa so external point apa na. Hat ni tu te tangent jama te no PA le PB tangent hit so. Ma hen. Asaya he che se ya. Abana he ma hen if angle AOP so. AOP hi join tau te AOP hi angle hi 70 degree hi ale hi te ni inclination angle hi hole ni ti so ma tin incline chajan ki ka 30 ha 30 ni he sa ya na chajan incline am te si hole do he question sa ya. Okay, now given how is ngai ka sabi ase point P and PB are tangent segment drawn from an external point to circle. Chipai is uvin lang. Sanjan copy hai jao given is given cho chan sa copy la chan copy hai jao so ji tha diu a ki pieces is ji tha diu aban la hin an next sa chu la hi ka chu ka ji thang lo tai join O B. Okay, let's join O B. Now we join OB. Okay, how many triangle do we have now? We have 2 triangle. That is AOP and BOP. Angle A here, ama sa theory ipona se mana 90 degree hi. Segment khat au ma, tangent khat au ma ra apna hi. Center apna ra ki kaya 90 degree hi, 90 degree ti so 8.1 ka proof ta ya. An to hi in triangle BP mang ga be te OAP to OBP me na OAP and OBP triangle OBP so amati na ho BP ke bang be te amati na hai ke bang ho hi PA chu tangent PA ko PB tangent segment 8.2 ka proof chu peham te ale external point apa na tangent ni umal amati ni chu PA le PB chu apa sa ke bang ite so 8.2 proof ta ya ke bang ta sa mati ni so equal to ke bang se he equal to ta sa na ada nga hi ta apa na po do yo si radius si ke bang su ke te so na ma sa chu OA equal to OB radius to singular le plural chu RADII radii na I think abang ai angle se wa OAP OBP ti wa he common khat chu ise he ta ko OP zao la OP zao common ama angle se OP zao khat ba sang OP zao okay common ha chu OP equal to OP common la amo sa tangent to radii to common jong ki ba pha la chun hi percent ham de side congruent tu te na by congruency of SSS congruence CONGRENC congruence amati ne su ki bang ta so angle OAP is congruent to angle OBP ma cho mo sang ki ba ya chu mati ne su ki bang ta ye abana hi still amati ne chu ai ta chu pha le chu ki ba pha la chun automatic ha chu AOP will be equal to BOP ha chu hi 70 ha ta china still angle AOP will be equal to angle BOP ha ding mati ne chu congruency ya china to chu AOP chu 70 ya and BOP yung chu automatically ya chu equal to 70 degree ama jong hi 70 te ne chu equal to ko ka ma BOP yung 70 each te ne ha abana hi abana beleu hen hi cha hi so from makan volta ya sao be sen na so sao sa ding hi ben AOB jong hi angle ka chu AOB 70 to 70 plus la chun
angle AOB chu angle AOB to BOP here sidan sidang kating something chu 70 is 140 degree ne thena chuna tang betao AOB aka angle se na hin 70 BOP 70 plus 140 cha chu amati ne chu AOB chu 140 ho po da tai ale amati ni hi 140 hi ale like 90 che sa ta na 90 degree ta ha 140 het ta la chi si angle 1 angle 2 angle 3 angle 4 sum of angle 4 in a quadrilateral la chu li hi pha la chun 360 ya e hai thum ke ta chu kha e ho lo na 140 90 plus 180 ta 180 plus 142 0 8 9 10 11 12 ale 2 in hand 1 in hand 1 plus 1 2 2 chuma chu 320 ta na le ale to chu hi angle chito hin chi plus wale 320 ta chu la chi angle ho le ta chu okay let's say amate ni angle hi ke bang di ya amate di na wala hi na ting amana khu he di wa chu angle kai APB hi angle APB plus angle PAO ay wala OAP tinte OAP plus OBP yung tinte angle o so makan bol he plus ale kha chu pi ha AOB angle na angle AOB here sum of the four side is equal to 360 from right so ale APB jan ha APB chu ki hello x value natin x ke s square na la plus OAP chu 90 degree ke sa na la OBP 90 degree he sa na ale AOB yung chu 70 plus ne la AOB ni ka 140 ne sitin equal to 360 chumbia kan bola chumbia x plus 90 plus 180 na 180 degree na pa din 180 plus 142 360 hong reading ale x value hello x plus 180 to 142 plus la chun dangai plus 320 mataw na 320 equal to 360 degree ale chahi x value in holding ale x in head of x equal to ta lang kila ko ngai lo ya x equal to banga pam 360 na 360 spahi equal to kho khelin ten le plus 2 minus 320 heading x value to 360 la hin 320 he ma do la chun 360 la 320 la do la chun 40 degree na question number 3 ne bolate prove that the tangent at the end of the diameter is tangents not on a single tangents at the end of a diameter of a circle are parallel atin circle khatum ke ta circle kha se na expansion ne he the proof the chu diameter of a circle the diameter chu hichi diameter he na chi diameter ya ABD uti prove that the tangents at the ends of diameter tangents at the end tangents hoila hamo end of diameter ai sai na diameter ten chu tangent ten chu la suppose say hi circle khat aumin a center chu o hi in circle chu diameter khat aumin diameter chu AB hi in amati ni ki sai na diameter ten ni ki sai na lai ta a na chun tangent ni o mi amati ni chu parallel hi parallel chu jang pat la pa na hoila chan chiong le parallel chu ki tong kho thelo de ki pial thelo de jang ke di ti chu a se hi ale e wan chi pi ni iniam liu tam la chu e hon PQ le R san niam theo na la chu PQ tiu tin na he
R S until the na amatin ta prove the PQ parallel to RS a question se hi pham ta le and given to pham ta le la pa na copy dio tangents at the end of the diameter of a circle na ti dio no na ji la dio given asa pe na given to tin e ho hin tangents hi PQ le RS da uchna le PQ and RS are tangent segments tangents at the end of the tangents at the end of the diameter na at the ends of diameter of a circle with center cái biểu cái gì thảo mày mày hiểu xin chỉ là phát là hin là hi thế thì chút tân dân ở chia một lại tổ khá lại अपन hi radius ở chỉ nghe nhá lại hi 90 degree lang trong 90 degree ang hay 780 cái số 90 degree cái số này perpendicular hi cái số cái xây ta ya anh tua hi ho hi perpendicular chú na khu OA will be perpendicular to PQ. Similarly, OB will be perpendicular to RS. Na, mas pendulang pa ng bulletin. OA perpendicular to PQ2 is ila tawin. Alam mo chu perpendicular hi po le OAP2 je. Angle OAP2 90 degree hi di sa ta. 90 degree to sahin. Let's skip equation number 1 na ko ina. Aban le chahi vile jo similarly achu similarly OB perpendicular to RS. Ale amatin perpendicular hi ale chun OBS yung khut lo ong na. To lang pa la uhiya ta lang pa ga la lang pa la the amatin ni sam chu 180 ding amatin ni sam 180 ding chu class na hin ala chu lang pa ga la the ding OB perpendicular to RS kala jawa hi OBS lang amatin perpendicular ha le automatically chu OBS will be 90 degree. Let's skip equation number 2. From 1 and 2, 1 and 2 api move. From 1 and 2, we get 90 degree mula. Amatin he ki ba ala chun out. Amatin he ki ba nge ya la chun. Amatin he ki bang tin ha ya chu. OAP will be equal to OBS because of 90 degree ya here. Ale chun chu ahong ki ba pha la chun OAP to OBS hu OAP chi angle to chi angle hong ki ba pha la chun PQ to RS parallel here. PQ parallel to RS because these two are equal. Kibang here. PQ parallel to RS hi ipija matin hi parallel mo hi jing dham amatin ki ba mana anti a question an sikha ale chun because alternate angles are equal. Whenever there is corresponding angle and alternate angle, when there is an equal of corresponding angles and alternate angles, that means the two lines are said to be parallel. Class na ako omen house na singain aba class na ako to omen chi het mai chu matin hi pijan la alternate angle na ji the bracket na okay class na okay let us read the question is simute two concentric circles are. What is the meaning of concentric circle? Pen concentric circle khelo chuna concentric circle hi circle khat ding ama chu circle din khalin circle khat songa inscribe hina a center hi kibang di ti he ama se ya he le na circle ni de ti
concentric circle cho draw dan han tia kon draw diu radii in singular lo plural hi a chu a smaller pa hi radius hi smaller pa hi radius hi 6 cm heading larger pa hi 10 cm heading ale smaller pa hi like radius hi yan hamo 6 cm tute and larger pa hi la dham ate ale larger pa hi 10 cm te na abanga chi no si na do diu abanga ka simate find the length of the chord of the larger circle chord additional chord chord na chord larger circle chord jun smaller circle pa hi mun khalai to kha ti hi ale pa to kha sau te na chord ki ti chu circle mun ni to kha ding ti hi na banga sa center pa to kha lo di hi ji chord circle khana center tong kha lawa ta chi ho chu chord chu ka draw ta na larger ading a chord pa chu chi ya hi ji pa chun smaller circle pa chu a to kha ding ti hi chord hi ale ta chu radius 10 cm pa chu draw in nang lai tin draw ta tin draw le chun ha chi pa hi 10 cm hang ding chi pa hi 6 cm hang ding ta this is question is here tai hani ho lu chi phem te a chun ai a b in name mo na a b chord pa hi hole in te find the length of the chord we are going to find we have to find the length of the chord ati here chan chu question in ase na chu kan hel chan ha helai hi radius hi anyo pa hi oc ti ta na we are going to find ab hi na holding a le ac plus cb ha di he to chu ai ke pe ho chu anji la de let O be the center of the two concentric circles. Circle new mean O chu mati ni nga chu O hi center hi ki bang he ta chu and AB be the chord of the larger circle. AB hi chord chu larger circle nga na ji larger circle nga chord pa chu smaller circle nga hi tangent hi chu because AB a chord touch small circle at C and C be the point of contact katia ka ji khai ke pi ka ji khai ai ke pi chu ji thau te larger radius to OA hin biham 10 cm hi amana smaller radius to OC hin 6 cm ji ha ta na ale cha phone ni ma pa fu tangent in circle ni pa to kha ala pa na la ni kai po le perpendicular hin ju 90 degree hi he ke tu na OC will be perpendicular to AB. Janju habeni ji la diu. Ale cha khu hi 90 degree he sa da chu. 90 degree ma chu p formula man the bam ta le Pythagoras theorem man the chu. Hi cha hi khat he nu ni he wa khat he lo sa ka he lo. Lai ka hi ho lo nge nge wa la chun. AC equal AC to हे देखो जो AC equal to BC या AC तो हिन BC के बंगा AC हे वाला जो AC 2 ही आला जो BC जो automatically 2 या ची हे दो लेवन जो जो हे सामा जो पास लेवन को जो इन होता है ना हाथ बोन होल तो सिंपल थे ओके किन चलन बोलते by using Pythagoras theorem तिउतिन आला या खु hypotenuse to 10 या AO square equal to AC square plus OC square. The hypotenuse square is equal to the square of the sum of the other two sides. Here, cha chu a square to 10 square in 10 are 100. I can ball hey AC square head na lo. AC square ko pai dan. OC to 6 are 36 na. 36 in and AC square equal to katia equal to la ko ya 100 ka ji ale ji plus to minus so ta man pa na. 100 la 36 AC square equal to 100 la 36 minus ale 64 onde na 64 ka pai ta chu ale on question AC square whole into pi chu question if whole into am ta ale AC whole into chu AC whole wala chun square pa chu nga chi wala chun hu ki so na 36 din ale AC whole AC to 36 to 6 arm 8 arm
oh so he 64 na 64 it is 64 and 8 centimeter if you know the value of this one 8 and this would be akiba ya so my automatically 8 and 8 plus 8 2 AB2 now AB equal to AC plus BC ya AB hiện này mà cứ là AB2 AC ra nó là cái bằng AC equal to BC ya chú BC to AC cái bằng ya chú BC cái nào chú 8 được AB hiện ta chú 8 plus 8 chú 16 cm cột 16 cm hồi là tao vậy na